sepeda yuk. Ayo Zam. Tapi ondel-ondel nggak punya sepeda Zam. Ya gimana dong? Ondel-ondel bonceng ya Zam. Ya udah ondel-ondel dibonceng aja. Ondel-ondel bonceng sama Ike aja ya Zam. Ikenya di mana Zam? Di belakang aja. Ya udah yuk jalan yuk. Oke. Yeay, seru. Asik. Ayo ke, ngebut ke. Kita kejar Azam. Yeay, asik. Yeay, seru. Asik. Yeay. Aduh, ondel-ondel jatuh. Zam, tunggu Zam. Ondel-ondel jatuh Zam. Kenapa Ndel? Ondel-ondel jatuh Zam. Sakit. Ndel, pegangan Ndel. Iya Zam. Tadi ondel-ondel kesenengan. Terus lepas tangan. Jadi jatuh deh ondel-ondel. Ya udah kita jalan lagi yuk. Tapi ondel-ondel haus Zam. Kita beli es aja yuk. Ayo. Yeay, udah dapet esnya. Ayo minum yuk. Seger. Enak banget minum es. Seger. Enak ya Ndel.